Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Assam CM Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya CM Sangmatum Angbong Longlea Hoyalama Puthak Kaching Bayalong Give and Take Policy pen Kedam Tanga Porahut Dwaramla Constituency along Aron Repen Panchayat Kili Kipado Pon Koka Puthak Union Home Minister Amit Shah Phan Panongsi West Karbianglong Deputy Commissioner Saranga Pani Sarma Riding Pinpuralo Kipajirda Bangso Pinpuralo Kipajurdam along Karbilo Charlie Asong KSA Revolutionary Youth Association RYA Karbinim Soching Thurasong KNCA Communist Party of India Marxist Leninist HPC Lapen Autonomous State Demand Committee Socialist Atum Chingrumsi Pinpuralo Pajurdamlo Assam Meghalaya Ahoy Best Karbianglong Autonomous Kaparlo along Give and Take Policy Kapijok Japan Anparta Lakhaisi Dwaramla MEC Constituency Kaparlo Rong Thom Kebra Trok Lapen Polling Station Long Craner Kep along Aron Re Lapen Thanga Hukum Abi Pinpen Kedamtang Panchayat Kilik Kibia Puthak Kham Khisi Bangso Pinpuralo Pajerdamlo Yero memorandum kapanong bangke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Phan Salam the bangke isi ilitum chini lo je non prabjin pen agos chek lu angbong la give and take balang tum kapachun je lam the bangke ningje pon pupa Chief Minister ta Assam pen Meghalaya Chief Minister la sini tum isi kamat hadun bang lo je la so give and take long bangke jasemet West Karbiang long along le lam ta la tum pupon det give and take long bangke si block 1 and block 2 buket hedung isa hawar Meghalaya phan TPJ alam du kokoposi along aprega give and take lam ni tum pudun thai vesita la so give and take long pen bangke West Karbianglong Phan Bangke Pajok ni West Karbianglong long le bangke hok phanda pilong le 1951 ninkan 13 April lar ni kipia notification tengsi du thip nei bu bangla gani tum se demand lo la pen hini bangke Dwaramla constituency long 18 PS long no la kedam ta panchayat election nang bidet hala bangta chok che pin lo la pen kelasi kijutsi panchayat election ke pamana po mo ta pen bilong le lo pusini tum Assam Chief Minister Phan Panongsi Pinpura lo bangke pajir lo West Karbianglong pen Karbianglong lake inglonga so atuma phan kachinek kaholo aphan kali bonta kanghon kangjin so kido thir thipen kirai komjia phansi towar chulanglo pusi songja po songja pia tumpen lamthe chipiklang non penangan Assam government pen Meghalaya government angbong alang litum arlo ko pitong understanding idolone ala so alam pen penangan dak West Karbianglong arar phansta me si pamatha me pamang hume me la sona sai somsi dokok Athemala dak apong border dispute hot sita me dak regional committee pu pen minister atum ke bang Assam pen bangke Pijus Hajurika si representum titi sita me la solong alang litum aku aphi karju thulong bang ko anune sita la dak bangke Assam Chief Minister la pen Meghalaya Chief Minister la pen Union Home Minister alang litum bang athomang bang ko pine thedung understanding do person si isi alam ke klang do sila dak bangke klar dak rara phan kopi posi pachini ne derlo la sini litum jaste mera bangke siningi bidam dokok athema penangan Meghalaya sitame Guwahati adung arai bangke latum Assam longa parloji tapen hala so lara bangke lapu kar West Karbianglong phansi penangan hoy bangke na papet bom la so angring si thetan lo sa phong hamukro pencheng lok ladak tapara jo sitame hala puhin penek nanga tengkheng do la pen la hai amma asini litum social media long mang hajong nitum kagulong iltum kado eta kaglong age non Assam government pen Meghalaya government angbong first case upon border demarcation so the border pillar ki upon first phase 15 August kalte 15 August arni 15 August apam pangcheng konto pusi media bete ha aju Hamren pen Chandra Singh Rong Hang KATV News India Prime Minister Narendra Modi Prime Minister Anghoi ingni det pen kedam tang bo signify kretrok arni anke ningkan crazy pleng tanglo
Bangsoni kan crazy ke plengar ni pen pacheton dunsi kedam tang bosik ni phai kre trogar ni dongka mukam Atal Bihari Vajpayee bhavana long ason kachepati la pen ke paklang asai dengpon. KACCM Dr. Tuliram Ronghang Aluhisar Poman pen kachetong dunalong MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron pen danglok EM MACatum lapen BJP Songja Potum chetong dun rinti. Bangso hut Narendra Damodar Modi India Prime Minister Anghoi ingni det pen alangli ke claim kedama putha rat pen chethanchi moma sai setami bangso hut paman pon. Kedam tang det pia dangalong Congress Aracharia Songatum Kachari Bomahut Langdamlo Pulote AIIMS Mate All India Institute of Medical Science Longner Kep Setami BJP Hut Long Korake Thom Medical Kacharli Anghoya Phai Congress Kacharia Hut Suri Trokner Kebra Hinira Pharu Phora Thom Kebra Ke Thom Lapen BJP Tum Kacharia Hut Lak Isira Suri Troksir Kebra Hinira Pharu Plira Troksir Kebra Trok An Anghoi Pabat Ponlo Anchot Kalisi Rong Rup Arlo Atok Ano Towar Lapin Sekelang Ahem University Pen Danglok Ki Ongdung Kaching Thurasai Klempon Lo Pusi CM Tuliram Rong Hangahin Pen Than Pachini Pon Aprang eletumor ke 6-7 position situ nono bangke eletu 8 position an nono bang nang le 4 position nang le laloi sie bangke lapen Karbiang Long lam putamina tum theklong lo Karbiang Long tame Kaching Thur Narendra Modi ni kan crazy ki do hot eletum akapreka sayang deng central government pen chohang da mil tu mana ki pina ka pejir itum theklong si pini toar pen chenglok school pen chenglok college pen chenglok medical sub central institution pen chenglok ang ton kaching thura sayang deng tami isi pen kapa prang kaching thura sayang deng itum thek ponong bom loke lasi tang telang sita claim pon bom lo non haroghat tumpreng hujai dong kam hamre no tuwar tame tangte lang sida claim bon bom lo lasi lani non ningkan pli do lang la ningkan pliang bong Karbiang Long kacelar ke Assam bong number 1 sina tum theklong ji da kacara vorenga war sai tame non ki thurmia we tum phan itum ki pika pajir penani tum chi sik pon lo lasi la ningkan pliang bong sika celar thidung celar asayang deng the 2 lakh Narendra Modi kachari pon NDA sarkar ki do sil tum theklong Halapu MP Amar Singh Tiso hin pen setami PM Modi Kacharia Hut ki claim kedam pen danglok radaphan kelang ke paching barpon lapen dhoramalam chipupe pin pensi det pia dangalong kedo an aradaphan kelang pang barpon lo pusi ningje son resona phan se me kuti kep kiduk aradaphan tipon lasila so sarkar lapen non lahai ke claim pen non kuti ingko rapo muni tunga aprang kiduk pen nombang plang mucodan nang liat mane below poverty line pen above poverty line wang lata ilitum kadok awe press media pen cenglo kadok awe ilitum cethan lapen ke News Report KATV News Kebangji surhini rankora trok aningkan lake Assam Assembly ki leke padoponji aningkan la sojok non malom racharia songatum methanga songka che pahai jia phan do desang se porahut lakha kre trok si socheng dhenta constituency ke parlo Kothalguri Karbi hemtunalong Bharatiya Janata Party songpen socheng dhenta Mandal klembangame ke pamanpon Bangso melong kecheng si songalama inthur ponsi Samaprabha Mukherjee phan kachikimo padoponsi Bande Mataram lunpen mei pangcheng pon Bangso mai socheng dhenta Mandal maipu kamsing be kachari ponalong aluhia manpen Karbianglong district BJP maipu Roland Kiling kachetong dunalong KACEM kachirong PP dun maipu Sundar Singh Kramsa socheng dhenta
Prabhari Billingson Phangcho District Mohila Morcha Kongchun Bangphi Patmatok BP Pendanglok ki Ongdungatum Chetongdu. Nilitum bangso BJP Racharya Songko Sonpensi Kipang Tangpon Tegjima Bangso Puthaksi Pini Bangso Klembang Amayalong Jasimet Ningjepon Lapen Solar Project Banke Cancel that Pua Banke Kali Non Ansatami Do Bomlang Setami Komatne Ki Hoida Majoksi Bengatum Cancel Deadlo Setami KACCM Rong Hanga Hinpen Ajat Pen Setami Bangso Solar Project Kipang Nijia Phansi Bor Ipon Vegji Pusi KABJP Maipu Roland Killing Pen Ningjepon Mandal मैं पिनी एग्जीक्यूटिव मैं इन्नीलो से लद्दाख पथालगुरी लंसी पे दोलो बिहे कोई पिनी राबांसो एग्जीक्यूटिव मैं पे दोगे लगे संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसी आरोंडो चिक्लोजनी पे नेफोंग फोंगलो तंग पे निलितुम के मंडल एग्जीक्यूटिव के दोनांग पोला सना टैक्सी डिस्ट्रिक्ट ता दोनांग पो स्टेट ता दोनांग पो नेशनल ता लसंसी दोलो तसी पिनी abange pini ke chengsi lo committee kimi sengdet pe na bangke pinya fransi executive committee dolo sila bangso executive committee lo bangke nilitum organization anso se ko sonsi ke pang tangima la pentu non ke banji sihini a program do la so a program mo khan stami pini la so amai long si chingki than lo sila bangso june july ang bongana bangke pini barikha por saiti ki por lai hini ke thom a program dengu ponsi lai a program claim pon po atumi heta Karbiang Law Autonomous Council ACM press conference long kan ninggelo kan la bangso up press conference long ke nilimitang da dodun lo party ya hoy kan bangke to seo dak CM sir Dr. Teriam Rohang mata ninggi daglo is solar mane solar plan bangke lake cancel kali non puta solar plan bangke lake 2 lakh whereas government pensita solar plan bangke non puta cancel se lagera sorting se dolang sita bank pen nanga finance dunji tum Asian Development Bank pen komane tum obijog pidam lo complaint pidam lo laso joini non marke funding bangke non marke stop lang kusi laso nang a decision ke solar So Cheng Dhenta Pen Bharat Phangcho KATV News. Kebangji Surhini Rankora Trok Aninkan Lake Assam Assembly Kilik Kepado Ponji Aninkan Lake La sojok non malom Racharya Songatum Methanga Songkache Pahai Japan do desang se porahut Lakha Kre Troxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Kothalguri Karbi Hemtunalong Bharatiya Janata Party Songpen Socheng Dhenta Mandal Klembangame ke Pamanpon Bangso melong kecheng si songalama inthur ponsi sama prabha mukherjia phan kachikimo pado ponsi Vande Mataram lunpen mei pangcheng pon Bangso mei socheng dhenta mondol maipu kamsing be kachari ponalong aluhia manpen Karbianglong district BJP maipu Roland Killing kachetong dunalong KACEM kachirong PP dun maipu Sundar Singh Kramsa socheng dhenta Prabhari Billingson Phangcho District Mohila Morcha Kongchun Bangphi Patmatok BP Pendanglok ki Ongdungatum Chetongdu Nilitum bangso BJP Racharya Songko Sonpensi Kipang Tangpon Tegjima Bangso Puthaksi Pini Bangso Klembang Amayalong Jasimet Ningjepon Lapen Solar Project Banke Cancel that Pua Banke Kali Non ansatami do bomlang setami komatne ki hoida majoksi bengatum cancel deadlo setami KACCM rong hanga hinpen ajat pen setami bangso solar project ki pangni jia phansi bor ipon vegji pusi KABJP Maipu Roland Killing pen ningjepon Mandal मैं पिनी एग्जीक्यूटिव मैं इन्नीलो से लद्दाख पथालगुरी लंसी पे दोलो बिहे कोई पिनी राबांसो एग्जीक्यूटिव मैं पे दोगे लगे संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसी आरोंडो चिक्लोजनी पे नेफोंग फोंगलो तंग पे निलितुम के
Mandal executive ke donang po lasan attack si district ta donang po state ta donang po national ta lasan si dolo si pini abangke pini ke chengsi lo committee kimi sengdet pe na bangke pini aprangsi executive committee dolo si labangso executive committee lo abangke nilitum organization anso se koson si ke pang tangima la pentu non ke banji si hini a program do la so a program mo khan stami pini la so amai long si chingji than lo si labangso June July ang bongana bangke pini barikha por saiti ki apor lai hini ke thom a program dengku ponsi lai a program claim pon po atumi heta Karbiang Autonomous Council ACM press conference long kan ninggelo kan labangso up press conference long ke nilimitang da dodun lo party ya hoy kan bangke to seo dak CM sir Dr. Tiriam Rohang mata ningi dak lo solar mane solar plan bangke lage cancel kali non puta solar plan bangke lage dolan whereas government pensita solar plan bangke non puta cancel se lage la sorting se dolan sita bank pen nanga finance dunji atum Asian Development Bank pen komane atum obhijog pidam lo complaint pidam lo laso joini non amarke funding bangke non amarke stop lan kusi lasan a decision ke solar so cheng dhen tapen Bharat Phangcho KATV News Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo do mithak me kardong